Abakozi ba Mountain TV ndabasuhuje. Ethiopia, igihugu cyo mu ihembe rya Afurika, kimaze imyaka hafi 3 havugwa amakimbirane n'ubwicanyi bukomeje guhitana abaturage. Nyamara isi yose irangariye ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ahubwo ko none uburenganzira bwa muntu no gutabarizwa bidasubirwaho. Gusa niwumva biri kubera muri iki gihugu cya Ethiopia urumirwa, bigutere kwibaza impamvu bo badatabarizwa nk'abandi. Wowe ukurikiye Mountain TV Rwanda, muri aka kanya twahisemo kukuvira imuzi n'umuzingo ibiri kubera muri Ethiopia n'intara ya Tigray, uburyo umuturanyi Eritrea yabyinjiyemo naho biri kwerekera ubu ngubu. Intambara ya Tigray ni intambara ikomeje kuba yatangiye mu Gushyingo 2020 mu karere ka Tigray muri Ethiopia, hagati y'ingabo zidasanzwe z'akarere ka Tigray iyobowe n'ishyaka ryitwa Tigray People Liberation Front n'ingabo z'igihugu cya Ethiopia ku bufatanye n'ingabo zidasanzwe z'akarere ka Amara. Iyo ntambara ikaba irimo kubera hafi y'igihugu cy'igituranyi cya Eritrea. Intandaro y'aya makimbirane ni igitero gitunguranye cyagabwe n'inzego z'umutekano z'akarere ka Tigray ziyobowe n'ishyaka riri ku butegetsi rya Tigray People Liberation Front TPLF ku cyicaro gikuru cy'ubuyobozi bw'amajyaruguru bw'ingabo z'igihugu cya Ethiopia, Ethiopian National Defense Force ENDF muri Ethiopia. Kuri ubu impyisi zirimo kuburya imirambo yapfuye, imijyi yarashweho ibisasu n'indege, abasaza n'abakecuru bari kujya ku rugamba. Hari n'inkuru mbi cyane zirimo kuva mu ntambara imaze gusiga ibihumbi za mirongo niba ataramagana bapfuye mu ntara ya Tigray muri Ethiopia. Aka karere kahoze ari ak'ubukerarugendo, aho benshi bajyaga kureba insengero zubatse mu rutare, imisigiti ya kera cyane n'inyandiko zo mu myaka yo hambere cyane zo mu rurimi rwa Giz. Ubu Tigray yabaye isibaniro ry'intambara, aho ingabo za Ethiopia na Eritrea ku ruhande rumwe hamwe n'ingabo za Tigray People's Liberation Front TPLF zirwanira kugenzura aka karere kahoze kuva kera kabonwa nk'ingenzi mu butegetsi muri Ethiopia, cyangwa mu cyahoze cyitwa mu mateka nka Abyssinia. Kamaze amezi 17 kagoswe, nta banki, telefone cyangwa interinete, nta n'itangazamakuru riri kuhagera. Mu myaka 2 ishize, iby'impande zombi zagezeho byagiye bihinduka kenshi ku rugamba. Urugero ni nkaho mu Gushyingo ingabo za Ethiopia na Eritrea zafashe umurwa mukuru Mekelle wa Tigray nyuma yo gushinja TPLF ubugumutsi. TPLF yakoze ibitero byo kwigaranzura igera mu turere turi hafi twa Amara na Afar no hafi y'umurwa mukuru Addis Ababa umwaka umwe nyuma. Ingabo za Ethiopia na Eritrea ubu zirimo gufata ahantu henshi muri Tigray, harimo umujyi wa Shire. Mu biheruka mu kugerageza gufata Mekelle nanone, Alex War kuri ikigo World Peace Foundation yo muri Amerika yatangaje ko hari nibura ingabo 500 za Eritrea na Ethiopia ziri mu mirwano, kongeraho abarenga 200 ku ruhande rwa Tigray. Yongereyeho ko nyuma y'iminsi 50 y'imirwano idahagarara muri iki cyumweru, ingabo za Tigray zitari zigishobora kwihagararaho muri Shire kubera kubura amasasu. Professor Dewar avuga ko nubwo leta ya Ethiopia yizeye imfashanyo no gusubizayo serivisi z'ibanze muri Shire n'ahandi igenzura, bishyize abasivile mu kaga kuko bashobora kwicwa, gufatwa ku ngufu no kwicishwa inzara. Shire n'ahandi hantu hagaragaza akarengane k'abasivile muri Tigray, aho abakozi bafasha bavuga ko abasivile bagera ku 600 bari bahungiye muri uyu mujyi kubera imirwano ikaze imaze igihe muri ibi bice biyegereye. Umwe mu bakozi bafasha muri ako gace utifuje gutangazwa atinya ingaruka yabwiye BBC, avuga ko abarenga 120 ntaho kwikinga bafite, barara munsi y'ibiti. Hafi ya bose mu bakozi b'ubutabazi bavuye muri Shire mu cyumweru gishize nyuma y'uko uyu mujyi wibasiye bikomeye n'ibisasu by'ingabo za Ethiopia. Ibihumbi by'abaturage kuri ubu nabo barimo guhunga Shire mu gihe batinya kwicwa, kimwe n'ibyabaye mu tundi duce twafashwe n'ingabo za Ethiopia na Eritrea. Wa mukozi ufasha yatangaje ko muri Nzeri abantu 4 bamubwiye ko mu mudugudu wa Shimburina abantu 46 barundanyijwe maze baricwa. Abaturage basanzwe bapfuye bicanywe n'amatungo yabo. Impyisi zari imirambo yabo bashoboraga kumenyekana gusa kubera imwe mu myambaro yabo bari bambaye. Abayibonye bavuze ko nta mwanya bari bafite wo guhamba iyo mirambo, kandi impyisi zari hafi kuyimaraho. Ibituma ubwo bwicanyi bwari bukabije nk'uko abivuga nuko abishwe bose ari abo mu bwoko bwo mu Bakunama butigeze bwishora mu ntambara n'inzangano. Uyu mukozi yongeraho ko impande zombi zirimo gutakaza abasirikare. Iyo rero bageze mu midugudu, umujinya wabo bawutura abo basanze. Ingabo za Tigray nazo zishinjwe ibirego nk'ibyo, harimo gufata ku ngufu, kwica no gusahura. Hari n'igihe bafataga uturere muri Amara na Afar mbere yo gusubizwa inyuma bagasubira muri Tigray.
Tigray ifite abaturage basaga miliyoni 7, umubare muto ugereranije muri iki gihugu gituwe n'abarenga miliyoni 100 z'abaturage. Intambara irwanwa mu buryo bwa kera. Iyi ntambara ikomeje kuyogoza Ethiopia ndetse n'intara by'umwihariko ya Tigray biravuga ko iri kurwanwa mu buryo budasanzwe, iri kurwanwa mu buryo bwa kera. Uretse ubwicanyi, abanzi bombi bashinjwa guhatira abasivile kwinjira mu mirwano no gukoresha uburyo bwo gutera umwanzi, abarwanyi basatira mu kivunge nta kintu kibarengera. Abdurrahman Sayed, umusesenguzi w'akarere k'ihembe rya Afurika uba mu Bwongereza, yavuze ko abantu binjizwa mu ngabo nyuma y'ibyumweru bike gusa batojwe, boherezwa ari benshi mu bice bitezwemo mine ngo bajye kurwana n'umwanzi. Umwanzi afungura umuriro akarasa akica benshi muri bo, ariko bakomeza kuza mu kivunge kugeza umwanzi amasasu amushiranye bakigarura aho yarari. Ni uburyo bwa kera bw'intambara bwakoreshejwe bwa mbere n'umwami wa Abyssinia mu gutsinda abataliyani mu myaka y'1890. Nubwo bari bafite ingabo zikomeye no mu kirere, abataliyani baneshejwe n'umubare w'abantu benshi bazaga mu gitero. Abdurrahman avuga ko ubu buryo bwo kurwana butwara ubuzima bw'abantu benshi, aho we abona ko abantu bari hagati y'700 n'800 bamaze gupfa muri iyi myaka 2 ishize y'intambara. Abyita intambara mbi cyane yabayeho mu mateka ya Ethiopia. Faisal Robre, umusesenguzi ku by'akarere k'ihembe rya Afurika uba muri Amerika, wahakana ko abatigure baba bakoresha iriya tekinike yo gushora imbere abantu mu kivunge. Gusa ikigereranyo cye cy'umubare w'abamaze gupfa ntigitandukanye cyane. Avuga ko mu byiciro bibiri bya mbere by'intambara abasaga 500 bapfuye, naho abagera ku 100 bapfiriye mu cya gatatu. Robre yongeraho ko ingabo za Tigray zari zaratojwe neza, zifite umutima wo kwirwanaho, ariko ingabo za Ethiopia zifite uturusho tubiri: umubare n'ingufu mu kirere. Yatangaje ko umujenerali wabaye ambasaderi avuga ko bashoboraga kwinjiza miliyoni y'abasore bato mu ngabo buri mwaka, kandi bafite indege z'intambara za drone za Turkiya zitanga umusaruro cyane. Abatigre nta gisirikare cyo mu kirere bafite. Asobanurira ko abakuriye kamandazi igisirikare cyo mu kirere cya Ethiopia bimukiye Asmara mu murwa mukuru wa Eritrea, aho indege zahagurukiraga, kuko uwo mujyi wegereye cyane Tigray kurusha ibirindiro byazo bya Bishof hagati muri Ethiopia. Ni intambara ikomeje guca ibintu, kandi ubuzima bw'Abanyafurika cyane cyane muri Ethiopia na Tigray bukomeje kwatikirira. None se ibi birerekeza he? Kurangiza amasinde ya kera? Eritrea yinjiye muri iyi ntambara nk'umwanzi w'ibihe byose wa TPLF. TPLF yayoboye Ethiopia kugeza vuba aha mu mwaka wa 2018 ubwo Abiy Ahmed yajyaga ku butegetsi. Ku gihe cya TPLF, Ethiopia yarwanye na Eritrea intambara y'umupaka yatwaye ubuzima bw'abarenga 80,000. Urukiko mpuzamahanga nyuma rwanzuye ko Ethiopia igomba guha Eritrea ubutaka bapfaga, ariko leta ya TPLF ntiyigeze ibikora. Eritrea yisubije bwa butaka nyuma gato yuko iyi ntambara itangira mu Gushyingo 2020. Abayinenga bavuga ko Perezida Isaias Afwerki yiyemeje gufasha Abiy Ahmed kurangiza burundu TPLF kugira ngo itazongera kubangamira igihugu cye. Abdurrahman we abona impungenge za Eritrea ari uko TPLF yasubira ku butegetsi muri Ethiopia cyangwa igashyiraho ubutegetsi bushyigikiye Asmara bwayiha kugera ku nyanja itukura, kuko Tigray ari agace katagera ku nyanja kandi gakennye. Mu gihe intambara yarushijeho muri ibi byumweru bishize, leta ya Eritrea yongereye ibikorwa byo kwinjiza abantu mu ngabo no guhiga ababihunga mu gihugu, nk'uko abantu batandukanye muri Eritrea babibwiye BBC dukesha iyi nkuru. Mu gikorwa kimwe muri Nzeri, abasirikare ba Eritrea bateye urusengero mu majyepfo mu mujyi wa Kur, bafunga umupadiri, urubyiruko rw'abasenga n'abaririmbyi banze kwitabira kujya mu ngabo nk'uko aho babivuga. Professor Dewar avuga ko guhamagarira abantu igisirikare byerekanye ko Perezida Isaias iyi ntambara ayikomeyeho, kandi ashaka kohereza abasirikare benshi bashoboka muri Tigray. Mu magambo ye yashimangiye ko Eritrea ifite imitwe y'ingabo muri Tigray, ariko imirwano ahanini ikorwa n'ingabo za Ethiopia. Icyo Isaias ari gukora ni ukuyobora intambara, kuko yumva yakwereka Abiy Ahmed uko yatsinda, ariko abatigure bazarwana nubwo bagera ku byuma n'amabuye, kuko kuri bo iyi ntambara ari yo gupfa no gukira. Ikibabaje kugeza ubu nuko n'ibiganiro bisa n'ibidashoboka. Ku bwa Abdurrahman, iyi ntambara irimo kurwanwa ku ngambe enye kugera kuri 6, aho ibihumbi za mirongo by'ingabo za Ethiopia na Eritrea ziri hafi y'umujyi wa Adigrat.
Amakuru yahawe BBC yo ku rugamba avuga ko izo ngabo zombi zaba zatangiye gusatira zivuye muri Shire zerekeza ku mujyi w'amateka wa Aksum hamwe na Adwa na Adigrat mu gitero barimo kuva iburengerazuba bagana iburasirazuba. Mu gihe ibihugu bikomeye by'amahanga birimo gusaba impande zombi guhagarika intambara, Abdurahman avuga ko ibi bisa n'ibitagishobotse. Yemeza ko mu mateka abari ku butegetsi muri Abyssinia, Ethiopia ya none iteka ryose ngo bararwana ngo bawugereho, uw'imbaraga akaba umwami w'abami kugeza haje undi. Nta muco uhaba wo kurangiza ibibazo mu mahoro. Professor Dewar avuga ko umuryango mpuzamahanga wari ukwiye kugira icyo ukora muri aka kanya ngo utegeke ko haba agahenge. Hari ubwoba ko haba jenoside no kwicisha benshi inzara, akomoza ku itsinda ry'abashakashatsi b'Ababiligi mu ntangiriro z'uyu mwaka bavuze ko abasivile barenga 250 muri Tigray bishwe n'inzara cyangwa ibiyikomokaho kuva iyi ntambara yatangira mu Gushyingo mu mwaka wa 2020. Kuri we ngo iki nicyo gihe cy'isarura, ariko ingabo ziyobowe na Eritrea zirimo guhindura Tigray umuyonga.